Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahan eng, mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba gesen tendim simba dia idi, iba sukutan enda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai semerjudul, pengurupi ipas si tahanan. Si bagian idok lapihan simba dia, imosi tersurat ibas pesalmen bindu 46. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat kedua kan si mendok. Di batango percilenggemen, janah kegeguhenta. Dah ngo kebas ia janah sanggup mengurupi ikan tersesat. Be kita karina nasi niku kelengi kami i bagesen Yesus Kristus. Si Arnia, lot mo sadaku tananggati didokken gabe percilendungan. I bages i, dom ngo bangso na membain kuta-kuta na merpagar tembok, na lako pertahanan na pesidingken alona. I zaman i, kenah lot ngo benteng na gegoh. Kenggeluhan ni umat Tuhani, igambarkan perpesalmen bagai sadakuta si bagidi. Tuhani mo nagabe benteng simbelen, naboi memrekan keamanan, dekat keselamatan di karina bangsana. Ibagas pesalmen bindu 46 eng, perpesalmen menggambarkan asa Tuhanimo, namandokkan asa ulang pelambiar kita, tukasi pe dumengger tanoen, janah merlenengan deleng-deleng di teruk laut. Si boy kita idah i ayat 3, dekat ayat 4. Perpesalmen pesengetkan kita, asa berani kita, dekat mersi tuhu-tuhu ibagas sentuhani. Bagi mo idok i ayat 5 kan. Imo ia si menempa langit tanoen, imo ia Tuhan bekas percilendungan ta, si enggo terbukti. Perpesalmen mendilo karina umat, asa mercilendung mi si merkuasai. Entah lot si masa si sulit kita hadapi bagendari, entah lot biar barang pe kesusahan ta, entah lot barang kade si sulit, nanaing mencedai kepercayaan ta. Percaya mo, lot no Tuhan percilendungan ta, jana pengurupi ipas si tahanan ta. Amin. Bersodip mo kita. O ale bapa nami sini sorga, percaya ngo kami tabakono, pelin kono ngo Tuhan, si patut bekas percilendungan nami, pasu-pasu mo kami, ibagasan Yesus Kristus mersodip kami pako. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ipas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juan-juan mo banta. Shalom.